Mami mo akwaba emfa wombra GCN page so meeting ede adwoa sechi. Mr. Subscribe to my channel. Fawunsa mi abe on so ubenya notification video bia wenye bi ahwe. Owura Moro oka NDC communication team members ne ho ewo Ashanti region. Na ode ensem bia todwa ne ensem a okay na ne say abra NDC fo omo ewo abem no omo kofa ambulances e ba Ghana ha no. Na omo ambulance no de buy no Ghana fo bebre complaining say cars no ko omo de buy no car no eya kwaye say omo de fa pan no car wo de fa pan no so de ba ne sen e no omo de ambulance car no nye car papa en NDC fo omo pesikedi nti no enya de omo kwakoto car papa kra de aba omo say emfa ambulance na no e na Owura Moro e kire say sa ambulance no omo kofa ambulances no omo kofa buy na Ghana fo complaining say enye no eno kwa le tumi push NPP for omo kosi sa ambulance papa e de eba o man Ghana mu no enti no omo ankofa ambulance papa amba kra ni na ni ye yoma ni papa mu a e bia ne se tumi push NPP for omo kofa papa e de eba yi na de enti a Owura Moro e kan say na ne se no omo ye discussion e wo Tech FM dwabrem dwumadi so e na o chese eya COVID-19 ya be ne kun enye keto akra ne kun eye din papa na eya His Excellency Nana Addo we fail Ghana for e ba ne say okwetia COVID-19 na because enyama bebre omo di gu akwan mu no enye COVID-19 e ba ya call lockdown we he Nana Addo ma na omo nu aduane e ma se bi omo hyeda eni bi no aduane na omo nu ane ka omo bo anya ka keto akra sika ni da ekwamanfo wo moto e no mo de kakra bi nu aduane na enso ombebu akonta no omo kan huhu se aduane omo nu ane bu yede e na de ade a enti Nana Addo we fail when it comes to say okwetia COVID-19 na afenso hospitals enye enough for men na sa Nana Addo so okwetia COVID-19 no hospital be na do okwetia no no bi yare sisi a na hospitals na ye ma hemfa mo di ni pakro ne ko enti Nana Addo de ba ne so fight for COVID-19 na enya de ye e na afenso Nana Addo aba ben we twa 4 years okoni 8 years hospitals are we sisi kra in do 10 enya de e be do 10 enti no Owura Moro e kire say MPP aban ne besikedi e na omo ni medi enya de a omo eboa o man Ghana no na omo ambulance so omo kofa bai kra no eye NDC for omo ambulance so omo kofa bai Ghana for complaining say enye papa anything to me push omo kofa papa bai ni enti nsema Owura Moro e de etuya don't COVID idea by the way all time right you COVID you know area me my virology epidemic me Mr. Studies yeah me aware the woman say the fighting ending na I didn't starting another go for them because me hunu me kan yan for be me yan kan de obiri konfo no chekura enya no aduru ade ba no ne ye kan bi fo nim say bi ade ye easy nto mo fa na say fancy and sa fancy adwene mfro mutirimu ye say reversing ba na mo di so loku di akire ye no mo je ma ti wodro wa mo bra o man want to ni ye India for say me be chamo fancy free na so loku e di akire soja for ba be ye say sa ne mane ma no o say mo di musika pa o no amo ne sa ne mane ma ni nyina be de me kan yan say ba bi aduru no wo ka say wo do ni to na dan gwagu for ado so be failu Victor say mo hospital na bia me ka me sika nka bi wo fi a wo anya ahwekro ja onka wa me boa Mills Muhammad administration hospitals ban yes na Akufo-Addo Bawumia zero okay minister health minister call vetting you just say minister what this was very much was there be any be ambulance ya okay one guy say oh ni ma amatu wana mo we go for pa no de na ba say go for go wure si de na ba kura ye tu na mo de na go for pa ba because eni ma kura ni na de e koso hospital what you say there ba kwa de yan yesi formula yesi what's the iconic I convona yesi read okay iconic yes most as iconic most mama iconic most mama okay iconic perfect Bank of Ghana Hospital Legon University Hospital pepper but me boss ana edunia de omunya say ye na me nua mu de omunya say won we say o ma bra into COVID in there ba bi e ja dan nyame ne dan is here so do ni have to say na dan Akufo-Addo na unim
Nisem no ka kan kura na da bia fellow Ghanaian o wasi wadidim adiane ba na mo de man ya yadidim ya so tu akatem Dr. Cash uba wa ka tiatum fuwa abu aduru sai jeje ni mo bo ne go ayo ro so se o ka do ni ma na me yama ya yi kakra because ya mu bi ne ma bia free na ya ma hye ayo ro so no na to no ayi no mo se wa hwani me 32 million Dr. Cash and 52 million cement me bia aduru Pano ana na mona mo interview pano for say 5 cedi ye mo biem ye say ko 6 cedi enti de onya ne say ba bi e je say ano o gan na ne so hu say na dan kwaku for dem pipi de covid ne ye ni nyina mu sika nyina omodi omodi agro me damase ye ka so mo no aduane wo organizer youth organizer constitution chairman omo wi MC ewia kosu am kan ne asa me bo ames me boa o wi kosu ewia am ko ton no dwom ne echi won na yere ne busuafo nyina wo de make na enti de ma kosu na nye they say mo say vaccine Dr. Cancer last week me be also award there be kwa ye bi ndo first mama why be kwa ye ngobi ye mo mre bi mo fe de mre ne ngo so de make na me de make na say de danya me no mo ma ha ban no ne de entimi yen o say prekesa no no bi no ni mo tiri prun bi because na dan gwagu for ne MPP no mo die hwemo a o ge covid go do mo che wawu me de ne twema dan kaya mo pa na asaya me yakase pa ye covid skana Dr. Cash ya jiji na say mani anya ye no kaskin say and also kaskin do was say the wo wanya bunya bibio okay wo wonya binti I said ya pon anon but yes say na na gwagu for do e won say US for Jessica Dr. Cash me na wo bi o mo say o na yire ne maye mo musika say Ghana ge Jessica ga me yire me man na won say me Jessica pa but anya enka US mo de ma mo bra mo di musika ena mo say ya mene woni mo go fo mo de hye wugu mo kira omunya sika kura ntia mo kira ya mo se me yanya yi better say amon de dafu na mama manu mo no mangasa so ye de ko jungo fo sika sanke ko de dafu na na se yanya yi omo se ejo mo sika sika zo ye ko to niema enti akonfo hye ko so principal mo bo mo tuo wo ma omo yira mo list no ya ma mo fa raging count because rage dey mo renovate say na ya omo zo renovate yo ji ya mba ho no omo zo mo ku ya minia me da say renovation no zo mo bu atwo is that no ni niema trick say yo mo jado me da say akona e na me say me na mangana ka say Dr. Cash we ni spend am kaza what content wait Number 2, can you hear you? Number 3, light. Anyway, number 4, insuo ma. Now so share lockdown. I buy Nana Addo your president. Oh, I just fake. Said you 3 weeks. Can you ambu any da? Which is a way man penny and pa. Chama to me Mishra Asante regional governor. You are stronger than apartheid. Me ya doubt to chama to me. Ablo nyene honorable Canada Japan mu nyina mo bona na do achi dom opposition for na hihya na mabatu egu oh na mu mabane de okoto a otuma na Addo na watfa ma MP no otuma na Addo na watfa ma MP no na efe mamwo kwan ko south no so ye mame da ko new man e wo ho oba won fefo oba kukudrofo ono no timi yi be ma no hwe ho otuma na watfa ma ye ma me da ko na efe na form na click wo bia e say ballot box no ye Nana Addo na da number 1 enti men ha ho po se wo kohwe ase wo de bia me kasa de e wa ase bia nye ade papa bia ni ase asase ase ade bia wo bia nye esoro honum Nana Addo number 1 aibeni beka just Nana Addo deka so rubber photo nyum de bi se hallelujah was roho Nana Addo was roho Messi MPP was roho yeah also no was roho say Nana Addo bia ye ba ye the MPP fever ne be bro nyuma pa Nana Addo aye no
ye be pon de rosa planting for food and jobs here Nana Addo de buy lockdown buy ya be fie aduane abua ye hu ne yenye ye hu po ye Nana hey Nana oh Nana 4 years ni de onye obi ampini mu na akoye se kabi ma min kabi ntia ana aka chese entise ya to so uyo hini bia anka entise ya to so aba 4 years no kura na corona ba ya omo rank no Ghana kura na to so third o man a omo bo mo modern pa Ghana da third perfect chese wo ye mampani ampa se na watoto o man na chese bebi a na o man ni sikasem wo kura na wasia mo man ni sikasem agina no nursing training allowance Nana Addo de ma no offer nurses for adwumam Nana Addo oh nyame nhyira o ya ma memo se Nana men kan jo se nyame nhyira o se ne amesi ye campaign ma no Nana me yesa me mo bia mfanda da bia mfambe convention bia o Nana onyuma pa no 4 more no oh 4 more for Nana to do more abano so me se ukoto a utuma Nana na watu ama ne MP no nti ya hono ya kane se tuma Nana na tuma ne MP because some parliament emrane ba ne ya MP for no do so ne ya passing it through na free education in them one district one factory near them 4 more baba online so anwa me hu comment no 4 more for Nana fever na ya start no ya shemo boss ya be starting on the 20th them 4 more for Nana to do more enyuma papa ne chese enyuma papa egu akwan mu kura de ye fe ye Nana Addo ye da wasimpo se wanka so besi mo chire de amazongofo Osuba mazongofo no education is the key. Hey, one district, one factory, and now we one village, one dam, and now we two. Oh, me say Nana Addo name and penny or buyer. Oh, Nana mi huni aminka. Me say so rabofo to you be said. Hallelujah was me say asoro no number 1 they say we share unua we 4 more ni wi an wa kire ne say aya afadua no esoro ho na Nana Addo bo me say 2020 ya tuwa manana 2020 ya tuwa manana Nana 2020 ni die ya wo die 4 more to do more Nana 4 more to do more Adupoku bright so the message na ba o say 4 more Adupoku 4 more for Nana to do more Nana Addo nyuma pane de send ya chance ne de be kwa wie ye pa wo he deserve more than 4 more Nana Addo deserve more than 4 more osono no me say Nana dear wo ye wino Nana dear oh Nana Addo nyame hira o man Ghana si nyame hira o man Ghana nyina as Nana Addo nyame hira yen hia wanka corona iba ya ko man Ghana ye be yeden tese sina aya osibe ma update no kura na aya o man Ghana ye ni je no update na aya Nana Addo be ma no